kubor nakaslab jong udongsan hima. Kalong siya ka kubor ka ba ay masim yakin ang rap hapo ka jala. Ni mga komiti kababit kerpang yakin ang rap balathaw da ka Supreme Court. Lakot ya kawai ka seng kabalpaw hapo ka Meghalaya ka ba kerteng Hill Farmers Union. Kumta menta ka sengi kalai terik rempang arjar kuwai. Kini yalam jong ka Hill Farmers Union. Hapo ka jing yalam jong ba komandar Sangpiang bat ba Alfon Kar Sentiu. Kilalet menta ka sengi syanong ba Delhi. Banlet ajamot hakane ko komiti kabla kli da ka Supreme Court jong kari India banyatai sani baha halot lightly bil badang sudah pas dang syen da ka sarkar India. Kani ka jing khot kerpang jong kani ka komiti jong ka Supreme Court kadai namar ilabon kinawrap tu balu ujor sa Supreme Court namar makim sewehap ya kani ka an kelepas da ka sarkar India. Kumta banyo ban ajamut lang ka Supreme Court menta ka sengi kelak khot ya kani ka komiti bat hakte ka komiti u presiden ka seng ubak komandar Sangpiang ulah dawaru bak sarkar India kadewat pentrikam no ya ka minimum support price kanang mo sangan kinawrap kamtam kito kibala rabon Maria minta kinawrap ya ka yaw ka hat kisusannya tang hakan usip da ka jing seukia ubak komandar ulah pensngero bakadon ka jing herdol jung using akan jela menta kadba using upoy tang nyew tangka leponia sikilo kalabu ya ka jing lenya kinawrap kumta nakalyang ka Hill Farmers Union ka ay ka jing kasang bakura yakin urap ki bayak hi mentah Delhi baki di banyo ek hok tat kom kejing nawa joki farmers group in the name of Hill Farmer Union from Meghalaya. Hill Farmer Union initially, in fact, we are doing a kind of voice of the farmer. We can say activism work with the state government in Meghalaya. But after that, we realized that as a union, we should take up some, activities, project, how to double the income as aspired by the government of India. Union, we draw from all kind of farmer, even the livestock also, and in all of them, we become, as I said, we to kind of associated with all of them. Yes, associated with all of them. So right now we have around 83,000 members with us. So regarding this law which has been passed, there has not much any negative impact on our state, Meghalaya. Why? Because in terms of the free trade, we have been practiced in Meghalaya. The free trade activities, like even from Assam, Bengal, Meghalaya में भी आ सकते हैं. वो फार्म से डायरेक्ट already going on. लेकिन ऐसे है कि नहीं exploitation नहीं हो रहा है exploitation. It's going on exploitation क्योंकि वो डायरेक्ट फार्म में चला गया. तो हमें प्राइस में नहीं मिलते हैं, मतलब अच्छी प्राइस में नहीं मिलता है. तो हमें चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी होना चाहिए इवन इन दिस फ्री ट्रेड के लिए, नहीं तो दे विल एक्सप्लॉइट आवर फार्मर. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंजर. आज के दिन में जिंजर के प्राइस है 7.5 रुपीज़ पर केजी. तो हमें चाहिए एमएसपी. तो मैं क्या करूँ जिंजर के लिए? आपके यहाँ एपीएमसीज है? हमें एक रेगुलेटेड मार्केट है और बाकी नहीं है. तो वी हैव बीन आस्किंग द गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट मोर मंडीज. ओनली वन वी हैव. वो भी डीलिंग ओनली विद ये बेलीफ का है और ब्रूम ग्रास है, एंड इट्स नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट. ये जो प्राइवेट वाला है ना, बिजनेसमैन बोलते हैं, दे हैव टेकन ओवर दैट मंडी. इट्स नॉट मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट. सो वी वांट दैट द गवर्नमेंट शुड constitute the MPMC. Latip hi hoj ka don kini jing yakhi jung kinong rep hapo kari India na ka banta kini ki light li ki bill te kumba pitip halor kini ki bill na kaling jung ka Supreme Court kala thau ye kini ka committee ka ban pej benya halor kini ka kam ke jing yakhi te na kaling jung ka Hills Farmer Union ngis ngo dan bok hawai ka banta ba ngila yo ye jing itu le se na kaling jung ka committee kala khot yengi ban wan ban pen I ya kini ki views la ni kino ki suggestion ki bangi don hakabe de kini ki light li ki an hakabe de ban kamrep kamriang de manta kasngi nak leng jong
ngi kum kaseng hapo ka jing yalam jongar angkat bat uba alfon bat kasentiu bade ujung sekretari ilayo ban ya kendo markmat ya kene ka komiti ke bala sya skor te ngilapan pau ba hakabedi hi kene ke jing wat la ka kiniki an kim da ta than ya ka jela ka jongi le se ngilaban ong te henry ngila kentu ba ya kino ke jing hi ka sarkar India kabedi bagi jing ki kinong rap kidi ban ya pen bank kidi ban wanra ban solve kita ki problem hakudi bagi jing kinong rap te kawai ka point ki ba kham hakmat ke bangi ngelabu kum ka seng kalong ba ka government of India hi kadi ban pentri kam ya kini ka minimum support price bat ngila ainuk saru hakabedi ber using jungi uba lahiar mentah hadu nyau pia sikilo bagi lasngo kendit ba kumno using jungi ulah hiar dor kene ne tekila keli nangi kumno tengi ngila ban bet bagadai ban pentri kam ya ka MSP nang ta ngila ya keren ru hakabedi begini ka hakabedi begini ki yau kini ki mandi ki badan ki bedi ki yau sarkar ki APMC haka jela ga jungi ngimdan ngiran tangkui ka regulated market hapo moyang badi kan ka yau ru la penyai daki marwari amshim la penyai daka komiti jong ka sarkar ting nakling jungi ru ngila banjur ba dei bandon ya kini ki mandi haka jela ga jungi kenang bangkin long ka jingirap ya kino rap sakawai ru ngila banjur ba ngila ong ba hakabedi begini ka jaka store ya ki cold storage nang takum ka nuksa ngila ai nuksa ru hakabedi begini ki jhur ki jungi ki balong organik ladangi kwa bandi hadalhi dah siteng nanti ulah puudno tingidon kami ni kulban ki bangila ban supply wat sedu kari India lane kiwi ki jaka jong ka Mumbai Delhi ka hills famanian ngi kershan pura ya kini jingi ki jing norep hakabedi bejing ur ki jongki hanrai ka wipat pada kum ka hills famanian ngimla ban kershan hakbet ki dei hakbedi bar kino ki violence lani ki jing yaki ki bala ban penmansau ya no hakaris ti sincap ba hi kum ki norep ngidon ka hok ban yaki hanrai kan kam dei ban long ba ki jing ya penmansau lani violent te hanrai hakabedi bagi jing ki cuki ngi kershan pura ya ka baki kum ki norep ki don ya ka bandawa na ka sarkar taruh ngila ya ai jingmut hakabedi bagi komiti hakabedi don ka jing paul hingga kani ka an bagi nongrep la sekin nomla ban poi ya kata ka hok apa legal right sejongki ngila ai jingmut ya ka komiti bagi ban don ya kani ka commission ka farmer commission kumbangi ngidon hapo mekhalia ban ngila ongru bagi ka commission kamdei ban long tang sipor naman ta kanong kadau ndai ka di ban wara da ka ain da ka ak nang ba kinongrep gijungi la kalong hari India la ne hiki jelaru kila ban lek ut iki jing e gijung kila da don kano gijing e hakabidi begini kontrak farming pada ngilapan pau ba nakaliang jung kinong rep gijungi ngila ngi kwa bakan don ka jing te hi ka babiang hakabidi kontrak farming hakba ngila ainuksa ba ting ki nong khai ka jela ka jungi ndala ai ka pisah syaban rep ting haba kala dei ka por ban khej ting ki le don bor haba wat kinok hir kila lek ban ring kile ban khej hir nalgi jung ki jakarep bari kini ngilapan pau kala sengap kini ke komiti te hakabidi bat kini ka free trade sung ngila batai hakabidi bat kini ke komiti bangi ong phame khlia ngila ju practice kini ka free trade ka baka sarkar menta kadang kwa ban menteri ka menta tingila ya thu pada hakani ka free trades kadon ka exploitation ban ngila ong ru ba kadi bandon daki kendon ki bante kin yakini kinong hi bakim dei ban shu khnyot ben wat lada kadon kani ka free trade kum bakalong jala jungi bat kiwi ru tingila ikran komiti kila ong bang sanang ai susu ki suggestion ki jungi te nakling jungi kum kasengin sa tho ru takachiti ka ba biang kabangin sapa sini komiti kum bakala kerpat dengan komiti yaki balai yo mentasi kala dep note down bat kila ong ingi bangin nang pha susu yaki nong suggestion bat hakini kita yo banwan ngin sapa sini ke komiti ni kum kaseng hi kum bangi juyang barabor ngim kwa bagi nong rep ki jungi la se kin suyami kai hasuro ka gejala jungi ngi kwa ada ki kam bangin yo kin banyak kran ke komiti ladang yaki kum hajala mi khalia la se ngimi suro kan sulong tangga jing pensep ikai kapor dan nalai jungi kum ginong ilam hi ngiron ka thong ka bangin yala mikino rap hakar rukam ka badai bat mentaka singi sukmen bangilo yo ban pensngau hakmat kani ke komiti ban ngi scam bakin shim yakini ki jing ai jungut jungi kum ka hills famainya